East Tripura Lok Sabha ni candidate Maharani Kriti Devi phari bori biography chultini nainelena Tripuri khorani bisingte pila saka haino hailam suko khapani Tripuri ta hokte bukhura Maharani Kriti Singh Debbarma bo bisi 2018 no Chandigarh ni ngai Congress party ni ngai bo vote batai kha boni busaini bomangkha Yogeshwar Singh Maharani Kriti Devi bo achayo 3rd ebakhaba 10 tarik June BC 1971 no taklaibai boni bisi umor 53 ngi tongo Maharani Kriti Devi Singh ni busai Yogeshwar bo achayo 1965 ro te Maharani Kriti Devi Singh Debbarma bai Yogeshwar Singh kaijago BC 2003 9 February wo Tei borok khorokni ni sajla asaikha 2004 Maharaj Yogeshwar Singh bo khoroksa Congress ni samung tangnai bo tongmani Madhya Pradesh ni pheba 2013 no bo boni asamung dalbidal no yakari de ribaikha Maharani Kriti Devi bo 1992 o Lorado Convent School Silongo Madhyamik pass khlaikha ebakaba 10 pass khlaijak tausajora boni mungsafano criminal record krikho Laithane bisi 2018 no Chhattisgarh bo Congress ni ngai boot batai khro bebagai bo boot mankha 459 Bangla bai sana thaka kai 459 simin no bo boot mankha BC 2018-19 ni jarawo boni income tongo 10,27,000 hai Maharani Kriti Devi Singh boni buphane bumungkha Maharaj Krit Bikram te boni busai Yogeshwar Singh ni buphane bumungkha Maharaj Vishwaraj Pratap Singh ni sajla borok bo ahina bubagra bosongni no borok Enke khaponi Tripuri ta kokte bukurok teni bagai asung nang siteng dera kora tongkha ke bo nakar di jajagai tumungno tongkha ke like kaisa di te baya rongno bo aina Maharani Kriti Devi ni koktuma no teibo kaham kai saimana ni bagai baya sare no pire redi jotono no chiba yafare Hambai jotono